try all the time in this institution, and I pray. Oh, I got to pray. I pray every single day for a revolution, hey. And I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. It's in my head and I'm feeling a little peculiar. Oh, and so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath, get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, what's going on? And I wake up in the morning and I step outside just to take a deep breath, get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah. Listen. VTFM na Botiboti kay Biggest Fresh. Love the taste. Ya salga gamre gona VTFM 92.2 FM kami danga ikachi weekenda en mbongi binani kuwa bunanda ya uwa taltunga ni na Botiboti bu ni kena mai rongo ditu na be tal no la seso and mai ando bato kina kanta ba bina kina kamba ni na Punjas celebrating 90 years and buno na be toko ni tu weekenda and wasini ngona binango bambulo sir be kemi tani tokani on ndo bato taltunga mengori and Facebook page in VTFM and ngona binango ba kina be kemi tani sema tu me buno tani ai ni mbule binakai bekemni na sosiang ngona taltunga en ngono binango saba ni bina teli bekemni en na ito kan ni bengarabi go tomana tunga na buri bengarabi en nanda bulongo di tunga na buri beka ela ko mutun nanda burabura wa kina en nanda viti ya o na buri tal na lasa membaleta andare dati ko na buri ngito ba deri tingo na buri yalo bata lo mai viti sevens mai obala o mai lebuka au reda ni sigani kwa mara uchubale boira na wiran le ni buno rada butu mai na ena no baturango ngau membale tiko na mate ningito ni timi ni kadau ni ngau arto menganga buana timi chambeni ena sosota ni yalo batal mai biti sevens ena timi ni warden arto menganga kile timi ni ngau ena kai vitu kai lima ndona turanga ka kila i baglebu mai somo mai ngau mai lomai biti wa na turango malumu rakila binako irna tungo lo manitaoni na tigureda tsiko kwa ni sa tigu molu mutu na timi ni ngau sa mani ngito ini ngau mutaka na timi mai sanandua o ya na tatango maki beke mundo na timi ni ngau ndo bagara taki ngau ike ndo bagara taki ngau ia ya bando sapo gara taki ngau na tackle me dhomba sarana ngono me buzaga kina na sidi o referee na buku ni tackle ndo wedora ni sa sekatali ni ndo ro ni talu mai na be kwa ndo dhumuta na ndo talu la sabikenda na mbogi binani kuwa na babana kina bina kambani ngona Punjas celebrating 90 years na buku na be toko ni chuko bekenda na wasini ngona binanga ngo VTFM na Botiboti kay Biggest Fresh. Love the taste. Yo ni sana nimeketa tukani kina nitokani ndo bataltonga mai na mbogi binani ko pamimbi bekem ndo na wekangu matagali bekem ndo na nungu kaingor mengau na namundo Sema bataltonga mai na mbogi binani ko na buguni nondital no lasa na memboleta na turango o tukangu malumu.
Yo, vamos a ver que me queda en tocani ni Sema mai tamai pete ndo bole vinaka mai nambalambala tokai malo mai raba mbula tonga be pete Robert nika keitina ya pete na mbogin dindai. Wakini bi lena rai lau ndo bole vinaka mina mingani kile na usori na lawanga angor mena ni mingani kile be mbukara lena bo mi ki be ilbasi nabia. Ne mani kumundu bole vinaka isa arna na matagali mingani ni mingani kile ngori na somi doda iko ngori i na usori na lawa raba mi binga ki be waisele. Sema Australia mai be bunin rala boy sem bali waso to bula bina mina mingani kina be makireta bina ni mitinga ningo o samisoni Phil 40 mai lotoka ena mbongi dinda Stephen Alfie ndo bula bina mina ni mingani kina lebe muni otati o sabe ke bimbinga be no mulewa tingmena udiwai mai nandi ena mbongi dinda ye sana mai dapat tonga ke rena de parokaramu ni Botiboti ena mbongi ni kwa bari ni bina te ni be kenda mare no bula no mani madawa enda